Mwiriwe neza Banyarwanda Banyarwandakazi aho muherereye muri mu mpande zose z'isi, turabaramuciye turabasuhuje, amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije umugisha gukomeza kubana namwe ndetse n'abakunzi bacu ba diaspora. Ntabwo turi bwatinde, turakubita tubangura, tugiye kubagezaho ingingo z'ingenzi zigiye kuranga aya makuru, cyane cyane muzi yuko twibanda ku gisate cya Irani ndetse na Isiraheli, cyane cyane no mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru abagezeho update ziba zigezeho kugira ngo tuzibagezeho. Reka tubane, icyo ukwiye gukora ni ukanda aho hasi handitse subscribe cyangwa se abone kugira ngo amakuru atazajya gucika. Tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Amakuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo nuko abasirikare bagera ku bihumbi 4 bivugwa ko batatse mu misozi miremire y'abanyamurenge hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Andi makuru ari kuvuga nuko M23 yatatse ku buryo bukomeye cyane, yigarurira uduce dukomeye harimo Masisi ndetse na Warikare. Murabizi yuko minsi yashize M23 isa nkaho utu duce yari yaduhariye bari abatugenzura, harimo ubutegetsi bwa Kongo FDLR ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. M23 rero yari tubahariye kugira ngo itange amahoro, ariko ubu ngubu noneho M23 niyo igiye kuba ituyobora ndetse na cyane kuko niba buriya butegetsi bwaranze yuko habaho amahoro, kandi M23 murabizi yuko yo yishakira amahoro kugira ngo abaturage babeho neza. Rero M23 iri gushaka ku buryo yigarurira utu duce Masisi ndetse na Warikare. Ibindi biri kuvugwa hari mu burasirazuba bwa Kongo nuko perezida wa kiriya gihugu Felix Antoine Tshisekedi bivugwa ko ari gushwana na mugenzi we w'u Burundi bitewe n'intwaro zahiriye hariya i Bujumbura mu kibuga cy'indege cya Marikiyo Dagayi. Ayo niyo tuza kwibandaho hariya muri Kongo, ndetse Trump we yakangishije kurimbura Irani mu ijoro rimwe niba nta masezerano agezweho mbere y'igihe ntarengwa yabahaye. Irani yo iravuga ko umukuru w'ubutasi yishwe n'igitero cya Amerika na Isiraheli, mu gihe we Trump yakangishije kurimbura Irani niba nta masezerano bagiranye. Umutwe wahariwe wo mu ngabo za Irani witwa RGC wavuze ko Majid Qaed yishwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Naho perezida wa Amerika yahaye Irani igihe ntarengwa cyo kuwa kabiri kuba nimugoroba kuba yagiranye amasezerano nawe. Aya makuru niyo tuje kwibandaho mu buryo burambuye, ngiye kuyarambura. Naho njye muri kubana nitwa Joy, ngenda magezaho amakuru aba yizewe. Perezida wa Amerika Donald Trump yakangishije kurimbura Irani mu ijoro rimwe niba inaniwe kugera ku masezerano mbere y'igihe ntarengwa yayishyiriyeho ngo ibe yamaze gufungura umuhora wa Hormuz, inzira igendwa cyane kugira ngo ibone ingufu nyinshi zikoreshwa ku isi. Murabizi niba Irani, murabizi yuko ariho hava petroli, rero Irani ntabwo yafungura ibintu byinshi cyane bigendererwa ku isi. Mubizi intambara irimo ihanganyemo na Donald Trump perezida wa Amerika ndetse na Israel bigenda bibagabaho igitero. Rero kuba Trump yavuze ibi ngibi, Irani yo bivugwa ko iza ibihakana, ivuga ko nta masezerano ikwiye kugirana na Amerika bitewe ngo nuko Trump abakangisha nyine kuba yayobora ibintu byose, naho Irani yo yakaniye, niko biri kuvugwa. Ibyo byose rero Irani niba ibirengaho ikajya gusenya amasezerano na Donald Trump, nibyo dutegereje kugira ngo tugende tubibagezaho. Mu gihe ntarengwa cya Trump cyo kuhagezwaho amasezerano yemewe harimo kugenderana imikoreshereze y'ingufu cyane petroli, kuko murabizi yuko petroli ndetse na isase biva hariya mu gihugu cya Iran, ibyinshi cyane biva muri Iran. Rero Trump we ari kuvugwa ko icyo kigobe kinyura mu Barabu gigomba kuba cyafunguwe, mu gihe Iran yo iri kubihakana.
ku isaha y'isaa mbiri z'ijoro, mu masaha ya nijoro ku isaha ya Washington DC kuri uyu wa kabiri, ubwo ni ukuvuga ko ari saa mbiri zo ku wa gatatu ku manywa mu Rwanda no mu Burundi. Avugira mu biro bye bya White House, Trump yavuze ko yemera ko abategetsi bashyira mu gaciro ba Iran bari mu biganiro by'ubutumwa no kuvugisha ukuri, ariko ikizakurikira cyangwa ikizavamo kiracyari urujijo. Iran yanze ibyifuzo by'agateganyo, ahubwo isaba ko intambara irangira burundu ndetse Iran igakurirwaho n'ibihano yari yarafatiwe. Iki kiganiro n'abanyamakuru, ubwo ni ikiganiro Trump yajyanye n'abanyamakuru yakoze ari kumwe na General Danny Crere, umukuru w'integeko rusange n'abakuru b'ingabo za Amerika, hamwe na Minisitiri w'ingabo Pete Hegseth. Kibaye nyuma y'iminsi ingabo za Amerika zishoboye kubona no gutwara abapiloti babiri b'indege b'intambara y'Amerika yo mu bwoko bwa F-15 yahanuriwe mu majyepfo ya Iran. Naho umutwe wihariye w'ingabo za Iran IRGC wavuze mu itangazo yatangajwe n'ibitangazamakuru byo muri Iran, umukuru w'ubutasi waho Majid Kahede yishwe. Iryo tangazo rivuga ko yishwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, ndetse yarashishwe n'ibitero Amerika na Isiraheli kuba ari byo byamurashe. Nyuma y'ingabo za Isiraheli IDF zatangaje ko ku mbuga nkoranyambaga rwa Telegram zigomba kwica, bivuze ko ari ukundi gushegesha cyane umutwe w'ingabo IRGC wa Iran. Mbere umunyamakuru wa BBC mu ishami ry'itangazamakuru mu rurimi rw'igiperesi yari yasabye ingabo za Israel kugira icyo zivuga ko zisuzuma ayo makuru. Ibi byabaye nyuma y'uko perezida wa Donald Trump yari yatangarije ikuzimu, ubwo ni mu nzu ye, yenda ushobora kuba ari ikuzimu ko niko bimeze, wasanga ari mu nzu ye cyangwa ahandi hantu kuri Iran, niba nta masezerano agezweho bitarenze kuri uyu wa kabiri nimugoroba ku isaha yo muri Amerika. Twebwe ntabwo tugirana amasaha muri Amerika, yenda nk'ubu ngubu bashobora kuba bari nko kuwa kabiri cyangwa bari nko kuwa mbere, twe turi nko kuwa kabiri. Urumva rero bishobora kuzaba nk'ejo ku twebwe mu masaha yo mu Rwanda. Naho mu kwezi kwa kabiri Gashyantare k'uyu mwaka, nyuma y'imyigaragambyo yiciwemo abantu yo kwamagana leta yabaye muri Mutarama, umugabo witwa Kahedmi yari yashinze perezida Trump kwemeza icyo abategetsi ba Iran basobanura ku muvuduko w'ubwicanyi wayoberanyijwe ugamije kongera umubare w'abapfuye ndetse n'abakomeretse ku buryo bwo guha ishingiro ubutumwa bwa gisirikare bw'amahanga muri Iran. Muri icyo gihe Kahedmi yavuze ko inzego zirenga 10 z'ubutasi bw'amahanga zirimo n'itsinda rya Israel ryitwa United 8200 by'intambara yo kuri interinete y'ubutasi bugize uruhare mu myigaragambyo yabereye mu bice binyuranyije by'igihugu. Umuryango w'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu ukorera muri Amerika witwa Human Rights Activist New Agency. Ngayo nguko rero dusubira amakuru yacu ataha.